Poštovani gledalci, dobroveče. Na prvi pogled, moj večerašnji gost liči na poželjnog političkog zeta. Znate onu izreku, mnogi bi ga kuće poželele. I njega bi verovatno mnogi ovdašnje stranke, rekao bih, bar 3 volele da vide u svojim redovima, ako tako može da se kaže, kao političara sa najvećim ličnim koalicijenim kapacitetom na ovdašnjoj političkoj sceni. Ali njegova demokratska stranka sprema se izgleda da ga izbaci iz svojih redova jer se oglušuje o stranačku disciplinu i ne želi da vrati poslanički mandat, iako već nekoliko meseci živi i radi u Njujorku, a tamo radi kao predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Gost emisije Svedok večeras, gospodin Vuk Jeremić. Gospodine Jeremiću, dobroveče. Dobroveče. Sinoć ste doputovali u Beograd. Danas je trebalo da postane jasno kakva je odluka i vas i vaše stranke oko toga. Ostajete li u DS-u? Večeras smo imali prilike da čujemo gospodina Đilasa koji je rekao da će sutra pre konačne odluke izvršnog odbora stranke još jednom razgovarati sa vama. Zna li se, ostajete li član Demokratske stranke ili ne? Kao prvo, ja sam danas doputovao u Beograd jer imam i neke druge sastanke, a ne samo one vezane za Demokratsku stranku. Pre svega konsultovaću se sa državnim vrhom oko održavanja tematske debate, javne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija oko Haškog tribunala i međunarodne pravde, ali imaću i sastanak sa vrhom Demokratske stranke. Moram da kažem da taj sastanak nije bilo lako organizovati. Tek pre nekoliko sati predsjednik stranke je pristao na taj sastanak. Ja sam do sada lakše organizovao sastanke sa predsjednikom Obamom ili predsjednikom Xi Jinpingom, novim liderom Kine, nego sa stranačkim rukovodstvom, ali uz veliku pomoć, moram da kažem, nekih ljudi iz samog vrha Demokratske stranke. Taj sastanak je konačno zakazan, imat ćemo ga sutra. Ne bih da prejudiciram ishod tog sastanka. Spreman sam za razuman razgovor, spreman sam na to da pokušamo da zajednički nađemo rešenje za izlaz iz ove neprijatne situacije, ali na ultimatume ne reagujem baš najbolje. Ali kad kažete spreman sam na razuman razgovor, čini mi se da i vi i vrh Demokratske stranke ne mislite isto. Kad vi kažete razuman, mislite verovatno na to da zadržite mandat poslanički ovde u Skupštini koji imate. Kad oni kažu razuman, verovatno misle na to da bi trebalo da vratite taj mandat. Pa kao prvo, ja zaista smatram da sam mandat u Skupštini, Narodnoj skupštini Srbije, pošteno zaradio, ako hoćete, i ne bih da se sa tim poverenjem građana kockam zbog neke odluke za koju smatram da nije u skladu sa Ustavom i zakonom. Imam nekako utisak da biste voljeli makar da sutra na toj sednici izvršnog odbora dobijete ne baš isključenje, nego ako je moguće, ono kako se nekada govorilo, poslednju opomenu pred isključenje, jer nekako zaista nije zgodno da neko ko radi posao koji vi sada radite se provlači ovde po raznim disciplinskim komisijama ili da do Njujorka stigne vest da ste izbačeni iz stranke, a radite posao. Pa znate kako, ja pre svega ne mislim da radim pogrešnu stvar, a s druge strane, da, imate pravo, postavlja se pitanje da li je u Novoj Demokratskoj stranci jedina predviđena kazna smrtna. Odnosno, da li je jedina disciplinska mera izbacivanje iz stranke ukoliko se ne služite sa nekom odlukom stranačkog rukovodstva. Istina, ja moram da obavljam jednu funkciju, moram da vodim računa o integritetu te međunarodne funkcije koju obavljam u ime Srbije i zaista možete misliti kakvu bi posledicu po ugled zemlje na funkciji koju obavljam imalo kada bi se u Njujorku čulo da se tamo povlačim po nekim disciplinskim komisijama. Ja sa te strane moram da vodim računa. Nemojte pogrešno da me razumete. Ja jako poštujem Demokratsku stranku, lojalan sam Demokratskoj stranci, poštujem njene članove, poštujem njene institucije. Ali ako me neko primora da biram između ugleda i interesa Srbije i bilo čega drugog, tu za mene ne može da bude izbora. Da, vam kažu i mnogi, ne poštuješ partijsku disciplinu. Zašto si zapeo toliko, zašto ne vratiš taj mandat? Neki put je strankama potreban svaki glas
ti imaš sada svoj glas u Njujorku, tamo gde radiš. Pa ovaj put, zašto toliko baš insistirate na tome da zadržite mandat? Ovaj put nije posredi da je taj glas presudan. Vladajuća većina kojoj ja ne pripadam, kojoj moja stranka ne pripada, ima prilično komotnu većinu. Dakle, moj glas nije od presudnog značaja. A što se tiče te same odluke, zaista smatram da ona nije u skladu sa Ustavom i zakonom. A kada je reč o mom poštovanju Demokratske stranke, ja sam svoje poštovanje Demokratskoj stranci u mnogo navrata pokazao, uključujući i nakon što sam izgubio na stranačkim izborima. Vi znate da u istoriji Demokratske stranke bilo je puno dinamičnih izbora koji su se obično završavali tako što oni koji su gubili izbore su napuštali Demokratsku stranku. Ja to nisam učinio, iako sam izbore u Demokratskoj stranci izgubio pod ne do kraja razjašnjenim okolnostima. Ne znam da li ste danas čuli gospodina Mikija Rakića, podpredsjednika Demokratske stranke, koji u jednom intervjuu rekao, komentarišući ova unutarpartijska zbivanja, da ako je neko iskreno u stranci, onda mu je verovatno članstvo u stranci neuporedivo važnije od mandata. Kako ja naprosto ne razumem logiku koja nalaže da te dve stvari se međusobno isključuju. Kao što i ne smatram da je normalno, ako hoćete iskreno, da se izabrani predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koji je tamo izabran većinom glasova sveta, u sred svog mandata izbacuje iz stranke samo zbog toga što insistira na poštovanju Ustava i zakona o narodnim poslanicima koji je njegova stranka podnela Skupštini Srbije imajući u vidu evropske standarde. Ako to neko smatra da je normalno, onda se mi u političkom i u svakom drugom gledanju prilično razilazimo. A dobro, da li je vama takav utisak povremeno dobijam u toj preporuci ili odluci vrha stranke da se mandati vrate i da ga vrate praktično svi oni koji su obavljali ministarske poslove u prethodnoj vladi, da li vas smeta jedan podtekst možda da to samim tim znači i neku vrstu odgovornosti i za izborni rezultat i za krah koji je stranka doživjela na tim izborima i da vi zapravo možda bežite i od takve jedne indirektne ocene vašeg rada ako mandat vratite? Znate kako, jedini izbori na kojima sam ja učestvovao svojim imenom i prezimenom predstavljajući Srbiju su bili izbori za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I oni su se završili nekom vrstom referendumskog izjašnjavanja o ugledu Srbije u svetu i načinu na koji je ona vodila spoljnu politiku u prethodnom periodu. Ja sam na tim izborima pobedio u prilično oštroj konkurenciji. A kada je reč o ovim drugim izborima, o republičkim izborima, na kojima sam također učestvovao kao neko na listi Demokratske stranke, ja samo mogu da primetim da sam na listi Demokratske stranke bio 16. A da gospodin Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, koga ja izuzetno poštujem i uvažavam kao predsjednika Demokratske stranke, je na toj istoj listi bio prvi. Dakle, nije mi jasna logika po kojoj neko ko je bio 16. na listi treba da podnese veću odgovornost nego neko ko je na toj listi bio prvi. Ta lista je odnela glasova koliko je odnela. Gospodin Đilas bio prvi, ja 16. Možemo da razgovaramo o tome kakva je naša uzajamna odgovornost, njegova i moja, a izbori na kojima se ocenjivala spoljna politika Srbije pred licem celog sveta sam ja imenom i prezimenom ispred Srbije pobedio. Ima onih koji kažu, malo pre ste pomenuli gospodina Đilasa, da je zapravo, mogu već sad da kažem, neki sukob između vas i gospodina Đilasa, jedan prirodan sukob dva princa, prestolonaslednika na upražnjeno mesto cara Borisa, govorimo o unutarpartijskom carstvu i da je gospodin Đilas je postao predsjednik stranke. Ima možda osjećaj da vi, kako se to mnogo posljednjih mjeseci govorilo, nameravate da izađete iz stranke, da možda pravite sopstvenu stranku i možda ne želi da gubi vreme i možda je bolje da vas isprati iz Demokratske stranke sa, ajde da kažem, senkom nekoga ko je izbačen, nego sa oreolom nekoga ko je dobrovoljno otišao, neki znak protesta. Da li je to možda, to je jedno od tumačenja vašeg nesporazuma i sukoba koji postoji? Pa ako je logika mog izbacivanja i pored toga što sam ja sada na tom mjestu na kome se nalazim i pored toga što bi to nedvosmisleno
unizilo ugled Srbije u Ujedinjenim nacijama, ukoliko je motiv to da imamo jednu situaciju u kojoj su se očigledno gusti, tamni oblaci nadvili nad Demokratskom strankom, a kako stoje stvari, uskoro će izbori. To je na kraju krajeva Dragan Đilas danas i rekao da očekuje da će uskoro doći izbori. I na tim izborima... Svi govore ovdje da će ih biti. Da. Na moju veliku žalost, kako stoje stvari, Demokratska stranka bi na tim izborima mogla da pretrpi težak poraz. I ukoliko je motiv mog izbacivanja iz stranke to da se odstrani od stranke neko koji bi, verovatno, za koga se pretpostavlja da bi mogao da ima hrabrosti da nakon takvog izbornog rezultata postavi pitanje odgovornosti rukovodioca, baš kao što je i gospodin Đilas postavio pitanje odgovornosti gospodina Tadića. Ako je to motiv, onda ja njega mogu da razumem, ali smatram da je to vrlo štetno i za stranku, i za princip demokratije, i za državu. Ja želim da ponovim. Nemam nameru da napuštam Demokratsku stranku. Nemam planove da prelazim u druge stranke. Nemam planove da pravim svoju stranku. Jako bi mi teško palo ukoliko bi me novo rukovodstvo stranke izbacilo iz DS-a. I zato se nadam da će biti pronađeno rešenje koje neće kršiti osnovne demokratske principe, neće kršiti ničija duboka uverenja i koje će me ostaviti u situaciji da se za nekoliko meseci, podsjećamo, za svega 8 meseci, će moj mandat predsjednika Generalne skupštine biti okončan. I da ću biti u prilici da se sa međunarodnim iskustvom i međunarodnim kontaktima koje sam na tom mjestu stekao vratim u Skupštinu Srbije i da kao poslanik Demokratske stranke pomognem njenoj konsolidaciji. Iz svega ovoga što ste večeras rekli, mogu bih da izdvojim 2 stvari. Rekli ste da želite da ostanete, ali istovremeno mnogo toga što ste rekli o samom stranačkom rukovodstvu pokazuje da nekog velikog prostora, čini mi se, za sutrašnji dogovor nema, ali nekako ispada stalno da vašu političku karijeru prati jedna doza misterioznosti. Kad ste ušli u politiku prilično mladi, onda su se dosta nagađalo da li vam je to prva stranka, da li ste pre toga bili u nekoj partiji. Sada, čini mi se, opet posljednjih nedelja ovdje je jedna od zanimljivih tema gde ćete završiti ako odete od demokrata, gde ćete tražiti neki novi politički identitet ako budete primorani to da radite. Ja se zaista nadam i zaista sam iskren kada vam ovo kažem, da mene neće izbaciti iz Demokratske stranke zbog toga što sam principijelan i zbog toga što zaista verujem da na tom mjestu u parlamentu, dakle kao poslanik Demokratske stranke, mogu da pomognem Demokratskoj stranci da se konsoliduje i da se digne iz ove situacije u kojoj se nalazi bez kritikovanja stranačkog rukovodstva, bez ulaženja u to zašto se nalazimo tu gde se nalazimo. O tome sam govorio na stranačkim organima. Ima tu dosta i spoljnih parametara, ima tu dosta i spoljnih uticaja zbog čega se nalazimo tu gde se nalazimo. Ja se nadam da ću biti u prilici da kada se vratim u parlament, u poslaničke klupe Demokratske stranke, sa onim što iz Njujorka budem doneo, ću biti u prilici da toj stranci pomognem, da se ponovo vrati tamo gde ja smatram da je Demokratskoj stranci mesto, a to je u centru društveno-političkog života ove zemlje. Naravno, nije zgodno govoriti o onome šta bi bilo kad bi bilo, ali ako se to ipak ne dogodi, ako od sutra više ne budete član Demokratske stranke, pitao sam vas gde biste tražili neki svoj politički identitet. Nemam nikakve političke planove za delovanje osim u okviru svoje stranke. I rekao sam već na početku da bi vas možda mnoge stranke poželele, ali isto ima i mnogo oni koji kažu da god dođete, pogotovo sa posla koji sada radite, ako uđete u neku novu stranku, postajete pretendent na čelne pozicije, to mnogo ne vole kada Novajlije odmah pucaju na visoko, a vi niste igrač za klupu. I da li se plašite možda i takvih nekih ishoda? Kažem, ne razmišljam o prelasku u drugu stranku. Ne razmišljate, ali novine su ovde čak govorile da se nova stranka koju biste vi navodno osnovali zove Slobodarska stranka i vezivali vas tu za Čedomira Antića i za još neke ljude, da je to kao već gotov projekat. Čedomir Antić je dobar prijatelj i čovjek koga ja izuzetno cenim. Ali nikada nismo razgovarali o formiranju partije, a pogotovo neke partije koje bi se zvala Slobodarska partija. To je bila
očigledna aluzija onih koji su falsifikovali taj letak, aluzija na fašističku stranku iz Austrije. Ja sa takvim opredelenjima ne delim ništa i to je bila jedan pokušaj obmanjivanja javnosti. Dakle, nikada nismo pričali o formiranju stranke, gospodin Antić i ja, ali dobri smo prijatelji, ja ga jako poštujem i sarađujemo kada je reč o organizovanju rasprave u Ujedinjenim nacijama koje će se u aprilu desiti o Haškom tribunalu. Sami ste malo pre rekli da kada se budete vratili ovdje da ćete doneti možda i značajan politički kapital, lični politički kapital s obzirom na posao koji radite i on će se verovatno nasloniti na nesumnjivu popularnost koju ovdje imate. To pokazuju sva istraživanja javnog mnijenja. Ali popularnost je, znate i sami, prilično promenljiva kategorija. Vi ste ovdje postali popularan političar, između toga da ste bili i na vlasti, mediji su vam bili nekako otvoreni, a istovremeno imali ste u jednom dobrom periodu i zaštitu političku, kišobran, da tako kažem, predsjednika države. Da li mislite da ta popularnost može lako i da nestane? Nesumnjivo da i sada imate. Popularnost vrlo lako nestaje. Ona preko noći može da se istupi. Neki političari ovdje u toj zemlji, uključujući one koje smo danas pomenjali, to vrlo dobro znaju. Dakle, popularnost dolazi i prolazi i ne bi trebalo da bude nešto na osnovu čega vi pravite vaše političke planove i nešto na osnovu čega vi odlučujete kako ćete da se ponesete u određenoj situaciji. Jedini način da u delu sprovedete nešto u što verujete je da ostanete lojalni onome u što verujete. I da tu liniju pratite bez obzira na to kako reaguju istraživanja javnog mnijenja na ono čemu ste manifestno posvećeni. Ali ima kako da ste popularni, provuku vas 5-6 puta kroz tabloide, bez obzira na to šta je istina i to vrlo brzo nestane. Nažalost, takvi smo kakvi smo. Mnogi kažu da vam je Boris Tadić učinio u vašoj političkoj karijeri dve velike usluge. Jednu kada vas je svojevremeno kandidovao da budete premijer, mislim da je to bilo 2008. pre nego što je gospodin Cvetković postao premijer, i drugu veliku uslugu kada je možda i brže bolje posle nekih stranačkih reakcija odlučio da taj svoj predlog povuče. Da li sad mislite da je to što niste tada postali premijer zaista usluga kada vidite kako je ta vlada završila, odnosno kroz ove kritike kroz koje danas prolazi gospodin Cvetković? Pa stvarno mislim da je mnogo bolje da u ovom trenutku u kome se nalazimo i sa ovakvim izazovima koje trenutno kao zemlji i kao društvo imamo gledamo u budućnost, a ono što je bilo u prošlosti da ostavimo političkim analitičarima. Diplomatski odgovor. Volio bih da razjasnimo još samo jednu stvar koja se tiče vas i Demokratske stranke. Nešto što čini mi se nije možda dovoljno objašnjeno. Vi ste spadali u samoj stranci u prvih možda 5-6 ljudi. U jednom trenutku dok ste bili ministar inostranih poslova, bili ste među 5-6 ljudi u državi. A nekako je uvek postojao utisak da vas vremena sa vreme vaša, da tako kažem, rođena stranka negde malo pokušava da istisne iz tog nekog javnog prostora. Da uzmem za primer samo posljednju predizbornu kampanju. Pola kampanje vas nigde nije bilo, niste stajali na Tadićevoj bini, a onda kada su se pojavila neka istraživanja javnog mnijenja koja su pokazala da je preporučljivo da vi i gospodin Đilas budete na toj bini, niste silazili sa te bine. Završilo se kako se završilo, ali nemoguće je da sve to niste znali. Pa, znate kako, Demokratska stranka je bar do sada bilo mesto gde su ljudi bili prilično slobodni da imaju svoje mišljenje. I ja moram da kažem, ja se nisam uvek i do kraja slagao sa svim svojim partijskim kolegama, uključujući i teme za koje sam ja u vladi bio nadležan. To su spoljni poslovi, ako hoćete zastupanje nekog državnog i nacionalnog interesa u međunarodnoj areni. To je bilo različitih mišljenja, međutim, ona su na kraju ipak bila tako tretirana da je postojala jedinstvena državna politika, ali u formiranju takve jedinstvene
državne politike je s vremena na vreme dolazilo do trvenja i u okviru tih trvenja dolazilo je i do spoljnih manifestacija tih trvenja. Međutim, smatram da su ona bila zdrava i da je rezultanta spoljne politike koju smo vodili bila dobra i da su korisni bili doprinosi spoljnoj politici svih. Na kraju krajeva, ta spoljna politika je bila stavljena na izbor celog sveta, svet se o njoj izjašnjavao. Ja sam imenom i prezimenom bio ispred te spoljne politike, ali na kraju ipak Srbija je izabrana da predsedava Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i to je funkcija koja je praktično najveća međunarodna diplomatska funkcija dostupna, realno, objektivno dostupna zemlji naše veličine. Ali ja sam vas pitao i za ono stajanje i nestajanje na predizbornim binama. Ne znam tačno šta mislite kada govorite o stajanju. Da, gospodin Đilas i ja smo bili u prvom planu, to je bila partijska odluka. Učinili smo svoj posao. Mislim da smo učinili i on i ja najbolje što smo u tom trenutku mogli. Nastavit ćemo razgovor za 2 minuta. Nastavljamo razgovor. Gost emisije Svedok večeras, gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predlažem da dođemo i do ovog vašeg sadašnjeg posla, a to je, rekao sam već, predsjednik Generalne skupštine, kako je to Tito nekada govorio, predsjednik asambleje i na neki način vi ste prvi glas te međunarodne organizacije. Smeli prvi glas Ujedinjenih nacija da peva Marš na Drinu? Da li se stišala ta bura oko tog koncerta za Srpsku novu godinu hora Viva Vox? Kao prvo, ja na funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nisam došao nekom političkom ili diplomatskom pogodbom ili prijavom na konkurs. Ja sam na ovu funkciju izabran kao ministar spoljnih poslova Srbije većinom glasova sveta. Dakle, ja na toj funkciji nisam čovjek bez domovine i identiteta. Činjenica da smo pobedili na glasanju nam je omogućila da organizujemo kulturne manifestacije u holu Generalne skupštine i jedna od kulturnih manifestacija... I da izaberete datum, oprostite. Da izaberemo datum i da izaberemo koje ćemo kulturne manifestacije organizovati. Jedna koju sam izabrao da organizujem, jednu koju sam odlučio da organizujem, smo posvetili predstavljanju kulture Srbije i, ako hoćete, novog lica moderne Srbije. Po meni Viva Vox je jedna izvanredna personifikacija tog modernog lica Srbije koja je okrenuta ka svetu, koja može da peva pesme iz svih kultura i tradicije na nekoliko jezika, ali isto tako da predstavi svoju kulturu i svoju tradiciju. Pesma Marš na Drinu, po mom dubokom uverenju, predstavlja simbol naše prošlosti na koju ja mislim da imamo puno pravo da budemo ponosni. A ono što se dogodilo nakon što je ceo svet ispratio Marš na Drinu sa ovacijama i nakon što je 2 dana ceo sistem Ujedinjenih nacija u pozitivnom smislu brujao o tom koncertu. Desilo se, ponavljam, 2 dana nakon toga. To nije bila reakcija koja je usledila odmah. 2 dana nakon toga nekoliko profesionalnih lobističkih udruženja koji za svoj cilj imaju ukidanje Republike Srpske je pokušao od ovoga da napravi kontraverzu. Govoreći da je Marš na Drinu simbol srpskog, agresivnog, oni su rekli fašističkog, što je potpuni paradoks ponašanja tokom 90. godina. Tako da se ova pesma Marš na Drinu, koja se u Generalnoj skupštini svirala, odnosno pevala od strane Viva Voxa i koja je doživjela ovacije celog sveta, pretvorila u neku vrstu testa koji mi nismo planirali da postavimo. A taj test se sveo na pitanje da li nakon onoga što se dogodilo 90. godina Srbija ima pravo da bude ponosna na svoj identitet i na svoju istoriju koja je tom periodu prethodila. To nije bila moja namera da postavimo to pitanje. Ali do tog pitanja je došlo i na kraju ta kontraverza koju su neki pokušali da naprave je okončana na taj način da je bilo jasno podvučeno da se niko ni za šta nije izvinjavao i ostala je pesma Marš na Drinu kao srpski poklon svetu za Srpsku novu godinu koja je dobila
ovacije celih Ujedinjenih nacija i koja od danas svuda može da se svira bez da iko oko toga postavlja pitanja. Ali dobro, ostavimo po strani sve te, zaista po meni, čini mi se po oceni većine ljudi, potpuno besmislene ocene o nekom duplom dnu i duplom karakteru jedne predivne pesme kao što je Marš na Drinu. Ali dobro, da li ste čuli onu vrstu primedbi da je to možda diplomatski faul zato što pozornica Ujedinjenih nacija ne bi trebala da bude pozornica ni za kakvu vrstu marševa, na primjer? Pa da je to tako, onda ne bi svi ustali na noge i u ritmu marša aplaudirali. To je bilo očigledno da je bio marš. Iako su sve diplomate sveta, mi smo ga čak i najavili kao marš mira. I rekli, u našem delu sveta, a to je Evropa, Srbija pripada evropskoj kulturi i evropskoj istoriji. U našem delu sveta novogodišnji koncerti se završavaju tradicionalnim marševima sa porukom mira. Tako se završava svaki koncert u Bečkoj filharmoniji, novogodišnji koncert. Mi smo ovaj koncert završili sa Radeckim maršem. Da podsjetim, Radecki marš je marš sa kojim je trećina muškog stanovništva Srbije u Prvom svetskom ratu otišla u smrt. Nikada niko iz Srbije nije postavio pitanje oko toga da li je primereno ili nije primereno svirati Radecki marš na novogodišnjem koncertu u Beču. To je bilo potpuno normalno, kao što je normalno za ceo svet, jer on danas ima neko drugo značenje. Ali ono što se desilo u sali i reakcija sale je bila očigledna. To su bile svetske diplomate kojima je marš najavljen, slušali su marš, ustali su i u ritmu marša aplaudirali. Pa da svetski diplomate misle da nije primereno svirati marš u sali Ujedinjenih nacija, ne bi onda bilo takvih ovacija. Ovacije, reakcija na tu pesmu koja je okončala srpski muzički poklon svetu za srpsku novu godinu je govorila sve. I sve ono što je posle toga pokušano da se uradi sa zlom namerom, da se obesmisli, da se unizi veliki kulturni događaj Srbije u očima sveta, je jedan žalostan pokušaj na koji smo adekvatno reagovali i sprečili štetu koju su neki ljudi namerili da nam naprave. A da li u te žalostne pokušaje ubrajate i neke natpise da je to sve bilo preskupo? Koliko je koštao takav koncert? Taj koncert je poreske obveznike Srbije iz budžeta za predsjedavanje Srbije generalnom skupštinom koštao $9.000. Svi ostali troškovi su pokriveni od strane privatnih sponzora i na druge načine, u smislu toga da su se neki odricali bilo kakve novčane nadoknade. Dakle, ponavljam, novogodišnji koncert Viva Voxa, dakle, srpski novogodišnji koncert za srpsku novu godinu u Njujorku je poreske obveznike ove zemlje koštao ukupno $9.000. Pozicija na kojoj se vi sada nalazite je jedna od najvidljivijih, da tako kažem, pozicija u tom globalnom svetu na međunarodnoj političkoj sceni. I sad, s jedne strane, mnogi od vas ovde očekuju da vi, radeći taj posao, uradite nešto važno za Srbiju, da popravite njen imidž, da promovišete neke ovdašnje vrednosti ako ih ima. S druge strane, mnogi kažu da je to posao koji podrazumeva potpunu odvojenost od bilo kakve nacionalne politike i da vi morate da budete posvećeni isključivo pitanjima, globalnim pitanjima čovečanstva. Kako možete da pomirite ta dva očekivanja? Naprosto oni koji to tvrde nisu u pravu, jer mnogo puta na mestu predsjednika Generalne skupštine je bio neko koji je i zadržavao funkciju u domovini, da li narodnog poslanika ili ministra spoljnih poslova ili ambasadora te zemlje pri Ujedinjenim nacijama. Naravno, od vas se očekuje da samo predsjedavanje sprovodite na takav način da ona bude neutralna, da vodite sednice na neutralan način. To se desilo, na primjer, kada smo dobili izuzetno vruć krompir u ruke i kada je Srbija predsjedavala izuzetno delikatnom raspravom u Ujedinjenim nacijama vezanom za Palestinu. To smo učinili na jedan potpuno neutralan način, tako da smo dobili aplauze, što se videlo na televiziji, a posle toga i čestitanja i izraelske i palestinske strane. Ali, predsjedavajući Ujedinjenim nacijama, birajući teme koje smatrate da su važne
da budu u Ujedinjenim nacijama raspravljene. A ova druga polovina mog mandata je posvećena tim međunarodnim temama koje smo mi procenili da su od velikog značaja. Nismo samo izabrali raspravu o Hagu. Izabrali smo i neke druge rasprave. Neku o klimatskim promenama. Neku o međunarodnim ekonomskim odnosima. Dakle, odnosima grupe G20. To su najbogatije zemlje sveta i ostatka sveta. Samim tim što vi birate teme i vi onda sa celim svetom dogovarate šta će da se govori, ko će da kada govori, na koji način ćete organizovati takvu neku debatu, ostvarujete jednu vrstu kontakta sa svima na svetu koja vam omogućava da razgovarate o nekim pitanjima koje su za vašu zemlju važni. Takvi neki ljudi bi vrlo teško imali vremena da vam se odazovu na telefonski poziv ili da vam zakažu sastanak da sa vama nemaju potrebu da razgovaraju o tim međunarodnim temama kojim se bavi Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ali svaki put kada se nađete na sastanku, vi ste ljudi. Pričate o svemu i svačemu. To je dobra prilika da se priča i o nekim stvarima koje su za našu zemlju važne. Jedna od stvari koja je izuzetno važna je svakako i kosovsko pitanje i gledano odavde naše figure na toj kosovskoj šahovskoj tabli ne stoje baš najbolje. Kako to izgleda sa mesta na kome vi sedite? Nije nikakva tajna da se mi nalazimo u prilično složenoj situaciji kada je reč o Kosovu. Kosovsku nezavisnost su priznale i aktivno forsiraju neke od najuticajnijih država sveta. Međutim, mi smo se u prethodnom periodu opredelili za politiku koja je sa novom rezolucijom u Skupštini Srbije po meni ostvarila jednu vrstu kontinuiteta, za što smatram da je dobro, da na iznenađenje mnogih ta kosovska državnost, takozvana, koja je pokušana da se nametne Srbiji u međunarodnom prostoru, nije zaživela. Pitali ste me za Ujedinjene nacije. Kosovo je daleko od Ujedinjenih nacija i nema načina da se ono Ujedinjenim nacijama približi sve dok takvu odluku ne donese Srbija. A ja se duboko nadam i šta više uveren sam da neće biti demokratski izabranog rukovodstva ove zemlje koje će biti spremno na bilo kakvu politiku koja podrazumeva ugrožavanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti zemlje. Ali ajde da se okrenemo činjenicama, da ostavimo emocije. Nekako se stiče utisak da se ta priča o kosovskoj stolici u Ujedinjenim nacijama, da ta priča počinje polako da dobija negde legitimitet. Kosovo je do sada priznato od strane, ne znam tačan broj, mislim da je to negde 93, 94 države i svi pominju tu neku psihološku granicu od 100. Nismo daleko od toga. Šta kada se to dogodi? Vi ste nedavno izjavili, moram da kažem pomalo, čini mi se epski, onako nediplomatski, to možda se desi samo preko mene mrtvog dok sam ja tamo. Ali šta ako oni pređu brojku od 100? Prvo, mislim, što se tiče toga da li se ja izjašnjavao diplomatski ili ne, to mnogi su mi u poslednjih 5 ili 6 godina stavljali kritike na to kako se izražavam, da li se diplomatski izražavam, da li se diplomatski ponašam. Ja se tako kako se izražavam i kako se ponašam, na kraju ja sam izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. A Srbija je između ostalog dobila i predsjedavanje OEBS-om kao prva zemlja Zapadnog Balkana koja se usudila da se za tako nešto kandiduje, a nakon toga i dobila konsenzus svih zemalja evroatlantskog prostora da tako nešto uradi. Ali što se tiče Kosova i Ujedinjenih nacija, mislim da tu bilo kakvo poređenje sa Palestinom, koji na neki način proizilazi iz ove vaše komentara da se približava jednoj brojci od 100, nema nikakvog prostora za poređenje te dve stvari. Nije za status posmatrača? Ne, zbog toga što je, kada je reč o Palestini, Generalna skupština donela takvu odluku nakon što je Savet bezbednosti pre mnogo godina doneo rezoluciju kojom se Palestini potvrđuje državnost. To je naprosto procedura, to je, da kažem, statut, odnosno povelja Ujedinjenih nacija to predviđa. Ne možete formirati državnost ukoliko vam tu državnost Generalnoj skupštini ne preporuči Savet bezbednosti. To se u palestinskom slučaju desilo pre mnogo godina
pa sada i u Generalnoj skupštini, a to u kosovskom slučaju naprosto nije tako. Taktički, politički govoreći, bilo bi dobro kada bi Priština pokušala da ode u Generalnu skupštinu, bez obzira što nema odluku Saveta bezbednosti za tako nešto, da pokuša da dobije većinu za tako nešto, jer to bi naprosto završilo u porazu i praktično gurnulo za 10 godina ili za koliko već godina uopšte bilo kakvo razmišljanje i razmatranje takozvane kosovske državnosti u Ujedinjenim nacijama. Ja bih volao da oni tako nešto pokušaju, iskren sada da budem, kao neko koji nije samo predsjednik Generalne skupštine, već i građanin ove zemlje i kome je stalo do interesa ove zemlje i do poštovanja Ustava. Ukoliko bi oni tako nešto pokušali, sasvim sam siguran, a bez ikakve sumnje za vreme trajanja mog mandata, da bi to doživjelo poraz i time možda gurnulo Prištinu da se na ozbiljniji način posveti pregovorima sa Beogradom nego što je to do sada bio slučaj. Baš čeka još jedna ozbiljna tema i ozbiljna rasprava zakazana za 10. april. Na početku razgovora ste rekli da je i to jedan od razloga što ste sada u Beogradu, a to je dogovor oko rasprave o nasleđu Haškog tribunala i pre svega i o nekim odlukama koje je taj sud činio poslednjih meseci. Šta mi možemo da dobijemo i da očekujemo te rasprave? U najmanju ruku ono što može da se očekuje je to da dobijemo pred celokupnim svetskim auditorijumom priliku da iznesemo svoje mišljenje o onome šta je radio Hag, kakve je odluke doneo i koje su posledice tih odluka. Ono što bude izgovoreno od strane Srbije i od strane onih koji u drugom delu rasprave, pošto prvi deo rasprave će biti država, članice, drugi deo rasprave će biti nevladine organizacije, uticajni profesori, uticajne ličnosti i tako dalje. Sve ono što bude izrečeno u toj javnoj raspravi će biti sadržano u dokumentu koji tada postaje zvaničan dokument Ujedinjenih nacija. Dakle, oni koji budu pisali istoriju će to kao zvaničan dokument Ujedinjenih nacija imati na raspolaganju. Smatram da je to najmanje što može da se desi. Oprostite, a šta ako se u toj raspravi obnovi retorika koju je Srbiju pratila 90. godina, što takođe ne može da se isključi? Mislite od strane Srbije ili od strane nekih drugih? Ne, od strane naravno nekih drugih. Šta ako pošalju velike sile, ne govorim naravno o Rusiji, Kinu, drugi i treće sekretare nekih svojih ambasada da bi ignorisali tu priču o Haškom tribunalu. Znači, to je glavna stvar zbog čega je ta debata po meni značajna. Ukoliko neko odluči da je bojkotuje, to naprosto samo može da ide na ruku onima koji odluče da je ne bojkotuju. Zato što zvaničan dokument Ujedinjenih nacija postoje ono što je izrečeno tamo. I to smo organizovali, to smo zakazali, Srbija će učestvovati na visokom nivou. Reći šta ima da kaže, ja u toj raspravi neću učestvovati. Želim i to da podvuče. Pošto je ranije bilo govora o tome da sam ja to uradio iz nekih razloga promovisanja svoje funkcije, svoje lične popularnosti. Želim ovde da kažem ja u toj raspravi ne učestvujem. Ali Srbija će učestvovati i očekujem da će učestvovati na visokom nivou. Očekujem da će reći šta ima da kaže. Mislim da će to biti jedan stav koji se u dobroj meri poklapa sa mojim, a to je da je ukupan učinak Haškog tribunala daleko od onoga šta mu je bio inicijalni cilj osnivanja, a to je da pomogne proces pomirenja. Kao posledicu rada Haškog tribunala mi imamo situaciju u regionu koja je daleko gora nego što bi bila do tog suda takvog kakav jeste nikad nije bilo. Postoji li makar neka, da tako kažem, grbava nada da jedna od preporuka te rasprave bude i da u buduće oni koji sada služe kazne ili koji čekaju presude u Hagu služe te kazne u Srbiji, govorimo o ljudima. Pitanje je šta će učesnici te debate predložiti i kako će međunarodna javnost na te predloge reagovati. Ono što bude predloženo i stavovi koji budu izrečeni u toj debati, pošto sam ja onaj koji piše konačan dokument i koji sastavlja
konačni suma sumarum, odnosno konačni spis, konačni dokument Ujedinjenih nacija, ja ću se potruditi da ti stavovi i te preporuke budu na vidljivom mestu. Šta će ti učesnici govoriti, ostaje na njima. Stari su prigovori da, više decenijski, rekao bih, da su Ujedinjene nacije negde potisnute malo, ne mogu da kažem na marginu, ali da su razne trilaterale i razna međunarodne organizacije najbogatijih država negde potisnule Ujedinjene nacije u drugi plan. Jer sad kad ste unutra u toj organizaciji, da li imate takav utisak? Da li je on pojačan? Pa možda je takav trend postojao u jednom periodu nakon samog kraja Hladnog rata. Ali trend promjena u svetu je takav da se Ujedinjene nacije sve brže vraćaju u sam centar međunarodnih zbivanja i nakon jednog perioda u kome su se zemlje odlučivale na jednostrane akcije koje nisu odobrene i raspravljene u Ujedinjenim nacijama, došlo se dotle da više ipak niko ne nastupa samostalno i van organizacije Ujedinjenih nacija. Tu je Savet bezbednosti naravno ključni organ, ali Generalna skupština itekako ima značaj, rekao bih, sve veći u ovom vremenu u kome sve veći broj država počinje da nastupa autonomno u međunarodnom prostoru. Do sada to nije bio slučaj, ali mi danas živimo u svetu u kome je, na primjer, moguće kao kandidat jedne male zemlje pobediti u trci za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. A gde po vama najviše odstupamo od nekih svetskih tokova? Sami ste prošle godine, kada se ovde proslavljalo 2 veka srpske diplomatije, rekli da često nismo razumeli razne tektonske promene u koje se u svetu zbivaju i sada ima raznih tektonskih promjena i da smo uvek stradali. Uvek je kako ispada da smo dosta dugo u nekom pomoćnom odeljenju istorije, da ne razumemo te neke najvažnije lekcije. Gde tu najviše odstupamo od nekih svetskih tokova? Ba, iskreno budem, ne mislim, kada sada imam pregled cele planete, ako hoćete, s obzirom da obavljam ovu funkciju, ne mislim da smo u poređenju sa jednim značajnim brojem drugih zemalja koje su slične veličine i slične snage. Ne mislim da odstupamo mnogo od nekog takvog trenda, a činjenica je da nam je istorija ostavila u nasleđe jednu prilično složenu situaciju. A i geografski prostor na kome živimo je takav da se naprosto tu uvek dešavao neka vrsta merenja snaga raznih sila. Mi smo se praktično celu našu istoriju nalazili u istorijskom trouglu. Između istoka, zapada i jugoistoka. I danas se u njemu nalazimo. Menjaju se imena tog trougla. Ali taj trougao i dalje postoji, a mera uspeha da u tom trouglu nađemo pravu meru i nađemo pravi balans je uvek zavisila od toga koliko dobro prepoznajemo svet i koliko smo umešni u balansiranju i u razgovorima i angažovanju, ako hoćete, sa svetskim centrima moći. To je naprosto sudbina malih naroda, pogotovo naroda koji se nalaze na ovom geografskom prostoru. Nekoliko godina ste vodili spoljnu politiku jednog malog naroda na ovom prostoru i često ste u intervjuima koje ste i tada davali, a i u posljednje vreme isticali da ste uvek vodili tu politiku kao otprilike, da je ona uvek bila neki predmet saglasnosti svih relevantnih političkih faktora na političkoj sceni Srbije. Pre nekoliko nedelja nekadašnji predsjednik Tadić je rekao, pomenuši vas u jednom intervjuu, da već prilično dugo ne vodite ili niste vodili politiku koju je on zastupao. Jeste to razjasnili među sobom? Mislim da nije neka tajna da od 2010. godine i od povlačenja one rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu, da se predsjednik Tadić i ja nismo uvek i do kraja slagali po svim pitanjima, ali ponašali smo se na takav način da ono što na kraju
bude odlučeno, bude isprovedeno u delo na jedan profesionalan i principijelan način, ne urušavajući državni interes Srbije, koji bi svakako bio urušen ukoliko bi se pokazivale neke pukotine u tim odnosima. Mislim da nije neprirodno da se ljudi oko svega ne slože, ali mislim da je neophodno da kada je reč o sprovođenju državne politike, spoljne politike, postoji na kraju konačni dogovor najvažnijih činilaca. U prethodnoj vladi to je na kraju bilo moguće. Ja se nadam da ćemo i u ovom, ako hoćete, turnusu uspeti da tako nešto postignemo, s tim što se nadam da ovaj put neće biti samo postignuto jedinstvo vlasti, već i vlasti i, ako ništa, onda bar ključnih stranaka opozicije. Jer bez jedinstva u sprovođenju državne politike, i to sada vidim bolje nego ikad sa ove pozicije, nema nikakve šanse za opstanak i uspeh. Kako sarađujete sa predsjednikom Nikolićem na novom poslu? Vrlo korektno i konsultujem se i sa predsjednikom Nikolićem i sa svim drugim članovima državnog vrha kada je reč o pitanjima koje se tiču Ujedinjenih nacija, a koja prolaze, ako hoćete, kroz agendu predsjednika Generalne skupštine. Možda nije tako učtivo reći, ali nekako se čini da broj vaših političkih prijatelja raste sa brojem kilometara kojim se udaljavamo od Beograda. Mislim pre svega na region i negde iza mnogo mora, iza mnogo gora i okeana. Kao da vas mnogo više uvažavaju nego što vas uvažavaju ovde u regionu, gde i u Zagrebu i u Sarajevu često vas nekako doživljavaju i opisuju kao veliko srpskog nacionalistu, kako to umeju da kažu. Ja mislim da je tu pre svega posredi jedna vrsta spoljne politike za koju smo se opredelili i mislim da nastavljamo da je sprovodimo u delo, a to je da je Srbija nakon svega što se desilo 90. godina opet jedna zemlja koja prilično samouvereno nastupa na međunarodnoj sceni. I tu se postavlja jedno prosto pitanje, da li je prihvatljivo da Srbija nastupa samouvereno ili je neophodno da zbog onoga što se dešavalo 90. godina Srbija nastavlja da se izvinjava i posipa pepelom. Po mom mišljenju taj period je iza nas. Mislim da više nemamo razloga da se bilo kome izvinjavamo, da se posipamo pepelom. Imamo pravo da budemo ponosni, da budemo samouvereni i da nastupamo u međunarodnoj areni koristeći svoju lucidnost, svoju ideje, svoju energiju na način da se ne osvrćemo na to da li to izaziva neku zavist ili gorčinu kod drugih. Dakle, Srbija je u poslednjih nekoliko godina vodila jednu politiku koja nije agresivna prema bilo kome. Dakle, ne ugrožava nikoga u regionu, ali isto tako i nema razloga da se stidi i da se angažuje na međunarodnoj sceni punim plućima. Deo primjedbi na vaš račun ne ide samo zbog vaših političkih stavova, rekao bih u poslednje vreme i zbog vaše potrebe da neprekidno budete prisutni na društvenim mrežama, da tweetujete, kako se to kaže. I stvarno, odakle vam ta potreba da malo pa obavestite, evo, kupio sam prase za Božić, putujem tu ili tamo. Zar ne rizikujete da vam neko kaže radite li vi nešto za čovečanstvo, osim što, na primer, javljate Novaku Đokoviću da ste u Addis Abebi prevrnuli 100 od radosti sa Afrikancima kada je on osvojio pre neki dan ovaj veliki turnir u Australiji? Ja mislim da živimo u jednom vremenu u kojem je neposrednost, imajući u vidu tehnološki napredak, neposrednost i direktnost odnosa između onih koji obavljaju političke funkcije nacionalne ili internacionalne i građana daleko manji. Dakle, mislim da u današnjem svetu oni koji žele da se bave javnim poslom moraju naprosto da budu u odnosu sa građanima i to rade svi ljudi, odnosno velika većina ljudi, da kažem, koja se bavi međunarodnim poslovima i koja se bavi visokim nacionalnim poslovima. I predsjednik Obama i ministri spoljnih poslova, priključio se Papa toj zajednici Twitteraša u poslednjih nekoliko meseci
A kada saopštavate svetu kroz Twitter ono što radite, po mom dubokom uverenju mislim da treba da se prikažete onakvim kakav jeste. Dakle, da ne šminkate ono što puštate u etar, da naprosto oni koji su odlučili da vas prate da znaju ko ste, šta ste i šta radite. I ja mislim da je moguće i uživati u Maršu na Drini i spremati prase za Božić i biti najglasniji kada pobedi Novak Đoković, a u isto vreme i predsedavati Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. I ja naprosto nemam da krijem ništa kada je reč o tome ko sam, šta sam i kako svoj život provodim. Ali priznaćete da je možda drugim kulturama neobično da sa pozicije sa koje ste, sad kažu vidi ovaj Jeremić obara 100 u Adis Abebi od sreće. Znate šta, ja mislim da je bilo jasno da sam ja naprosto iskoristio figuru, stilsku figuru kada sam rekao da smo prevrnuli stolove u Adis Abebi. Ne, bili smo vrlo glasni i bilo je mnogo ljudi oko nas. Tu su bili visoki funkcioneri jednog značajnog broja afrikanskih delegacija. Svi su navijeli za Novaka Đokovića. Ja sam nakon njegove pobjede bio najglasniji, ali ako me pitate da li smo stvarno izlomili i prevrnuli stolove u Adis Abebi, evo ja ću da kažem nismo. Ja mislim da je to valjda bilo jasno da sam se tada šalio, ali eto, očigledno bilo je nekih koji tu šalu nisu razumeli, ali da, glasno smo proslavili pobedu, još jednu pobedu Srbije, konkretno Novaka Đokovića u Adis Abebi sa našim afričkim prijateljima i mislim da niko nije imao bilo kakvu primedbu na način na koji smo to proslavili. Ako se pažljivo prati vaša politička karijera, rekao bih da se u njoj uočava jedna neobična konstanta, da ste mnogo toga radili nešto na svoju ruku i ne mogu da kažem pregrubi je izraz otimali. Pre 2-3 godine pokušali ste na svoju ruku da postanete potpredsednik Demokratske stranke uprkos protivljenja vrha stranke i za malo da vam je to uspelo. Pa čak bih mogao da kažem da je i mesto do koga ste sada došli, predsednik Generalne skupštine, koje je uglavnom dogovoreno mesto, da ste i to na neki način malo oteli, jer nije bilo baš dogovoreno tako da vi to budete. Ne ulazim u taj drugi deo priče koji neki kažu da su vam u dobroj meri pomogli i Rusi, jer su preko vas želeli da pokažu da mogu nešto da urade u Ujedinjenim nacijama. Je to dobar utisak, ispravan utisak? Da... Ja smatram da mi živimo u svetu u kome je demokratsko izjašnjavanje nešto što će sve više biti prisutno i geografski, a i u društvenom smislu u svim sferama života. I mislim da je demokratsko izjašnjavanje naprosto jedna vrsta odlučivanja koja je daleko superiorna u odnosu na svake druge metode odlučivanja. Verovao sam da je to slučaj kada sam trčao za potpredsjednika Demokratske stranke. Slažem se sa vama. Ja sam tu trku izgubio, sportski sam podneo taj poraz. Iako, kažem, taj poraz se dogodio pod nikada do kraja razjašnjenim okolnostima. A što se tiče izbora za predsjednika Generalne skupštine, to je bilo mesto za koje su se ljudi i tekako kandidovali i trčali jedni protiv drugih sve do kraja Hladnog rata. Posle Hladnog rata nastao je jedan period u koji su neki govorili da je to možda kraj istorije, period u kome više neće biti sukoba i gde više nema potrebe za takmičenjem, već će sve da se rešava dogovorom. Mi u takvom svetu više ne živimo. U ovom svetu današnjem diplomatija se vodi na način koji nije baš opisan frakom i rukavicama. I za svaku stopu prostora međunarodnog, za svaku funtu mesa, ako hoćete, za svaki element nacionalnog interesa morate da se borite do kraja. To je slučaj sada i sa Skupštinom Ujedinjenih nacija. Verujte mi, očekujem da će većina budućih predsjednika Generalne skupštine biti birana na žestokim izborima. Mi smo na neki način u tom smislu napravili revoluciju. Ali kada ste pomenuli Rusku federaciju, istina je da je Rusija glasala za kandidaturu Srbije.
I to je po meni jedan prirodan stav imajući u vidu odnose kakve imamo i kakve smo ih imali. Ali ja hoću da ponovim. Ja sam ovu funkciju osvojio većinom glasova sveta zemalja sa svih meridijana. Ja sam imao podršku Rusije, Kine, Indije, Brazila, Južne Afrike, ali isto tako i Španije, Švajcarske, Italije, Holandije, Poljske, Australije, Singapura, Egipta, Turske. Dakle, mislim da smo uspeli da dobijemo većinu glasova koja ne može da se svrsta u jednu geografsku ili političku kategoriju, već je to zaista bila većina glasova celog sveta. I sami ste rekli, vama mandat ističe negde u septembru iduće godine ili u oktobru. Nameravate da se vratite, ali mnogi ne veruju da ćete se vratiti. Mnogi vam zavide zbog mesta na kojem ste, smatraju da je to jedan ugodan, lep život i da je kad jedanput stanete na tu stazu, na tu traku, to je kao bob staza, više u karijeri nema kočenja. Ko jedanput gucne iz te čaše, više ne pije ništa drugo i prosto sumnjaju da ćete se vratiti u ovo naše i političko blato, a i ekonomsko. Znate kako, ja sam se jednom već vratio iz inostranstva. Završio sam tamo neke škole, imao prilično dobar posao. Opet, neki su se pitali zašto sam to uradio, ali ja sam to uradio i uradit ću ponovo, jer želim da živim u svojoj zemlji. Želim da onim što sam naučio radeći ovaj posao doprinesem izgradnji Srbije, koja u promenjenim međunarodnim okolnostima, dobro poznajući svet i tražeći jednu stazu koja će nas odvesti na put prosperiteta, da naprosto napravim doprinos tome. Malo ima onih koji sticajem okolnosti su dobili priliku da steknu takvo međunarodno iskustvo i takve međunarodne veze. Ja želim da ih stavim u funkciju boljeg života u Srbiji. A da se vratimo na sam početak, jer počeli smo ovu emisiju sa Demokratskom strankom, ja želim da se vratim u svoju zemlju i u svoju stranku, nakon što mi prođe mandat predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To sa strankom vidjet ćemo još sutra kako će biti, ali sad zaista moram ja da vas pitam, mora li neko ko ima diplomu sa Harvarda, ko ima diplomu, čini mi se, teorijske fizike i diplome prestižnih svetskih škola, da se vrati ovdje da bi se bavio politikom, ili to je jedini način za neku pravu promociju u ovom društvu? Je to jedini lift koji u ovom društvu vodi ka gore? Ja bih rekao da je, imajući u vidu društvene okolnosti u kojima živimo, to mesto... Uvažavajući naravno iskustvo političko koje imate. Izvinite. Mislim da je mesto u političkom životu ove zemlje mesto sa koga vi najviše možete da postignete i da doprinesete jednoj pozitivnoj promjeni u ovoj zemlji. Da li je to dobro, da li ne? Imamo društva koja su sređenija i srećnija nego što je naše. U njima politika ne igra toliko ključnu ulogu kao što igra kod nas, ali činjenica je da ukoliko želite da svoje okruženje, svoju zemlju menjate na bolje, to ćete najbolje uraditi sa javne funkcije, s obzirom da je moja želja i ambicija da doprinesem izgradnji jednog srećnijeg društva, jedne prosperitetnije Srbije nego što je to danas. Opredelio sam se za put nekoga koji učestvuje u javnom životu. Gospodine Jeremiću, hvala što ste bili gost Radio Televizije Srbije. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz RTS.